กุมสังนิสมนิปันนีเอพริลนิสมนิเลปลีทอตรันนีอันนี้ Rainbow Mizo Channel clear ตูเลยไงถ้าตูจงเตะอินจะวาอินจะไปกันบุกเล่เท่าอาเจ้าตุนทุมาเฮียนสุดันตัวชุงอินดาวนะจุงจังเล่จุมินอังฮงเตะรัสเซียยูเครเนียนวอร์จันจินเตะทูร์บิงกันตุงดอนอันนี้ The Guardian in Live Report อันเป็กดันชวนยูเครน Operational Command ชวน Russian Warship สมประคัดไล่ไม่ตัดจู Black Sea อินดาวนะเลียนทำจอกมัชวันตูรินอินไปสารังอินฮันอมโตนี่อันตียาแห่ง Russian Warship อันอินดาวลงอินดาวไม่ตูระอินไปโตนี่ยาฮันสวยตะจิงอาเฮียน Submarine ตุนหวยลงปันหิงดไม่ฮัตเตลบกาแห่งตุนหวยลงเตเฮียน Caliber Cruise Missile กับชกไม่ไทยตูรินฮันไปเรื่องนี้อันติบอก Black Sea กัลปลังรัมดังเตนยูเครนจันปุยนะฮันเป็กเหล่านัตูริน Eastern Ukraine และ Southeastern Ukraine เวลายูเครนลงจลมุนปันไทยนักกงหอมชนจงดัชจูโอเดซ่าลงจลมุนแทงอินรัสเซียนเสียไปตะเฮียนตุยปุยอันหัวเวกโตนีนฮันสวยบอกอันนี้เฮติไลเฮียน Belarusian Defense Ministry จวนทุชัวอันเซียมา Russian President Vladimir Putin จวนอินโดนีเซียนจอกลาวมทุดไทยอันนี้จูอินโดนีเซียอาลาวเทงอันนี้ปอยน์มัชนไทยตูระอินบวชใส่นะฮักลปุยจงดัชจูกงเองกิมาไปเฟลอันนี้ตัวนี้อันที่ตินเบลารุสรัมชุงะรัสเซียอินรัลทัวมาดาอิสกันดาร์แทคติคอลมิสไซล์ซิสเต็มจูนิวเคลียร์รัลทัวมกับชกไทยตัวระดวนอันนี้เบลารุสรัมชุงะฮันดาริงดเทียนตรังกายนะอันนี้โดนลาวบางินเบลารุสเซียนดิเฟนส์มินิสทรีนวยาสิไปทรับิกตัดจูเฮมิสไซล์ซิสเต็มฮีกับชกกะนิวเคลียร์รัลทัวมโปพูดเตลติร์ไทยตูรินเทรนนิ่งอันนี้รัสเซียรัมชุงะเฮเทรนนิ่งหินอันนี้อันเทรนนิ่งเตอันโจเฟลโตวังเล่อินโดนีเซียมุนาโปดวงตะกะอันมันไทยโตโดนวังอินเบลารุสเซียนดิเฟนส์มินิสทรีจวนแห่งสิไปรัสเซียรัมชุงะอิสกันดาร์แทคติคอลมิสไซล์ซิสเต็มออเปเรตดันเทรนนิ่งกัลจงเตฮีเบลารุสรัมชุงะอันเลวกิเลตโตนี่อันติบอกยูเครนขัดชักลำปังอินโดนีเซียอักลเมกไลเฮียนยูเครนสิไปตะจวนอันรัมจินหุมหิมาละเล็ดเลตูระใบปุยทักนะในตูรินอันอินบวชใช้มุกมุปะเฮติรัลเฮียนรัสเซียปอนัสตะกินอินโดนีเซียนจอกมัชนตูรินอันบวชใช้เวเมกบอกอันนี้รัสเซียนดิเฟนส์มินิสทรีจวนอันเคลมดานินอิสราเอลยูเครนขบปุยอันอินจูเมกบักมุดขบปุยชุงะดิสตริกปฐุมจูรัสเซียนสิไปตะจวนอันละเฟลตัวอันคอนโทรลนั้นหัวยอันดาโตนิตีนิมิตไลลำปังอาคารอันพวงจาระมาเซยูเครนลำจวนแห่งดิสตริกปฐุมเตหีบักมุดขบุยชุงอาเฮียนรัสเซียนสิบใบเตะคอนโทรลนั้นหัวยอาละอมลวะเฮขบุยอินจูเมกคอนเทสต์ซิตี้ฮีรัสเซียนสิบใบเต็นมาสอนชุนจอมเจลาขบุยชุงมุนตำจอกลักเดลเจลาวตูร์เฮียนกันดังจัดเมกาจูวังจวนบักมุดขบุยชุงอาดิสตริกปฐุมงดไม่อันคอนโทรลนั้นหัวยาดาโตอังอาฮันินสวยฮีทุดิกลาวเล่จันจินทัดดิกลาวนี่อันตียูเครนมีเดียยูเครนฟอร์มินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนบักมุดขบุยชุงาดิสตริกปฐุมละตัวงารัสเซียนดิเฟนส์มินิสทรีอันเคลมจินฮีอาเอเรียฮัจาวเลียตูน่ารัสเซียนสิไปเล่วักนาร์กรุ๊ปเตอันอมน้ำมุนเล่บักมุดขบุยชุงอันคอนโทรลนันหน่วยอันดาจินเอเรียจูตูน่าอันเคลมมุนลีเทนะมุนขัดอังเวลเจ้าอันเอตีนอันรีพอร์ตเวทุงบักมุดขบุยชุงอินโดนีเซียนัสตะกะฮักลชาวเมกไลเล่เฮขบุยปุ่มปุยทุนุนตูจอกนินจัวยูเครนสิไปเตเล่รัสเซียนสิไปเตนัสตะกะอันอินกาเมกไลเฮียนรัสเซียนสิไปเตนอันลักจัดนัวยูเครเนียนอาร์มฟอร์สเตนcounter offensive operation มังอันนอร์ชัวเลตักนาคาร์กิฟขบุยจูรัสเซียนสิไปเตเฮียนนัสตะกินตุนมายเฮียนอันไปชัวอินโดนีเซียนัตรงตุกินจิงลำเทงขันคาร์กิฟขบุยชุงอาเฮียนมิสไซล์ตั้มตักรัสเซียนสิไปเตเฮียนอันกับลุตตัว civilian building ตั้มตักตีเชียดอันนี้official ตัน report อันเป็กดันจวนคาร์กิฟขบุยชุงอาเชียดนรับทักตักไม่ฮัทเฮนแมกไลเฮียนเฮขบุยชิมลำปังขบุยได้เฟมลกอมกอดเลียรีวิลเลจจูมิสไซล์ปักขัดินอับมฟูปลา
Regional Governor Ole Sunagubovin report apek dan chuan Kodleri village a hian kangmei na satak mai hachuaka mase nunna chan le liam tore ro chu anom lo hlawani ati nizana ringot khan eastern Ukrainian city Kharkiv khopui chunga hian Russian missile pangangot mai kalu anile boka heng rocket pokawang hian eng tiang chen nge chiat na anton ti hi chanchin kan buat sailai thleng hi chuan hriat thei alani rilo ani kan soita kang khan indona lian thamjok machon turin Russia hi ain buat saina salheya Russian Defense Ministry chuan volunteer te sipaya recruit na major drive chu ankal puime kaniti Russian state media TASS news agency chuan an reporta hemi chungchang hi The Guardian tele media sang ten report an pek dan chuan Russia hian eastern Ukraine indona hmuna hian ral thuam achan hem chu thuran ni sela mihring sipai te achan hem letoa chuwang chuan sipai dang lakbel hi amamota ti chuan Russian Defense Ministry chuan advertisement te chuakin mipadik tak sipaya tangdu piang ta chu I Halloween Russian sipaya laklu turani tin thuchua ansiama sipaya lak thartur chungchang hi Russian social media site trend khata mutur tam tak aum boka tin haiba ka hian television kaltlangin advertisement hi anpe boka he advertisement atanga halandan chuan heng sipaya anlak tharjongjong ta hi atul huna Ukraine ramchunga tirlu anidonani tin UK Ministry of Defense chuan an soibok India media Z News report anpek dan chuan Russia in he campaign sipayatana volunteer te lakna tur chungchanga romhan na ansiam dan chuan volunteer noili zat mai lak anidona hei hi Russian official account Twitter lampanga tepo post darnin Russian social media site tamtaka thedar ani bokani tin an report vebok tin Russia in tuna Ukraine ramchunga ralmatonga tana adamek Wagner Group private military company tachu Russian tanina tangmek te sipaya an recruit trinchu ti top sak ania tin Wagner sipai ta jinga hian kumtlinglo Russia in sipaya tangtura ramati lo chin engemozat an lo latoa mase chutiang kumno pangjok sipaya tana Wagner Group ten anlak trinchu ti top sak ani bokani tin an report ani Russia hian advertisement hati chua hian real man mipadik tak tin handa khera aminga po real man in new military recruitment drive tin an pongjar ani heti mekline The Guardian chuan report an pek danin Canada chuan Russia in Ukraine ramchunga indona kalmek chu asoisel na satema wangin Russian khole tuitetan Canada chu ahim talo nia soin Russian khole tui jongjong ta chu Canada ramchunga jinlo turin advice an pea kan khole tuitelaka Canada hian that achualawa tuna hian kantana anok sak thayang berachet andua Canada ramchunga hian Russian khole tuite chuan tharum thoa inti boina le insual boina te in ngai sakna te antok thayani tin Russian Foreign Ministry chuan Canada jinlo turin hanmi puitan hena hian thuron anpe ani hemi chungchanga hian Reuters news agency chuan Canada hi khovel ramsang zinga Ukraine thlop tu le Ukraine an thlopani ti lantira Russia social zonga trong chokna saber ta jinga mi ania tin Canada hian trongka an soi hi topsan mailowin Russian official zachuang zatlaka crack na sanction animposa Russian company lian tak tak tanena Canada in sum don ton na an kalpui thin te po ben haloni to boka hei wang hian Canada ramchunga Russian mi puite anom chu ahim lo nilovin Russia hian akhole tuite Canada ramchunga jinlo tura thuron hapek chandik tak jok chu khovelmin muwa Canada chu civilian poisoi lo telaka chetdu angmaya lantir hatumani tin an report bok hetilai hian The Guardian reporter Emma Graham Harrison chuan report apek danin Kherson City Bullock Dnipro River atanga eastern side lampanga Ukrainian military ta chuan position ansiam felmeka anin set up mekani atia hei hi Ukraine nena tranga ariat nilowin Russian military blogger tan hena tranga ariat ani thu asoi langbok
Ima Graham Harrison hian asoi zeldan chuan tuntruma Ukrainian position hi chiangkwang taka Russia in apun zar voi khatna ania Dnipro River chevela hian Ukraine military te hian in ben beltumin in buat saina hanai meka hetiang hi thilthan dan diktak ani chuan Moscow sipai ta chuan anom na hmun le anin setup na hmun hi chiang takin han khriani in alanga helai hmuna hian in dona achhuak ani chuan Ukraine sipai te chan hi achle mai theini hatia mase Ukrainian military southern region spokeswoman chuan thuchua asiam danin Dnipro River chaklam panga hian Ukraine military ten in setup na engma kan nei lova Russia in hetianga minpu na le thuthang diklo an thedar hi Kiev chuan anholani tin hapung jar ve thung hetilai hian G7 ramta chuan Russian crack na chikhatatan an member ram thang ten Russia ram chunga export bungremo engchi poni sela Russian nena an thal chua chun jong chu ti topa ben ani mai thayani ti Nimin Khan han pung zara haiwang hian nizan lampanga Khan former Russian president Dmitry Medvedev chuan thuchua asiama heng G7 ramta hian Russia ram chunga export jong ben han tum hi an kaltlang puini chuan Moscow chuan chanlet na hapengei dona Black Sea Grand Deal jong chu terminate ani vek dona chu chuan anghong tur chu Ukraine ram chunga tanga thai thar chua chi rang Black Sea kaltlanga thon chua thin jong po dan cha vek ani dona ni ati Japanese media Japan Kyodo News Agency in report anpek dan chuan G7 ramta hian hemi chungchanga hian virtual meeting voitam tak anlo nei towa Russia hena engthil po export thin jong ta chu titop vek turin thutluk na siam chhome kania mase hei hi chiangkwang takin nem nge na mumal tak ero chu engma siam alani lo thungani ati Nizan Janrilam Panga Khan The Guardian in live update anai dan chuan US chuan voitam tak an journalist Wall Street Journal a thokmek chu Russia in anmana chua turin angen toa mase hei hi ti hlotin hani lo zelawang le tun khenga thiam lo chantir halani chunjam zelawangin US chuan Russia laka alungoi lawani ti lantirna turin Russian journalist laka US visa chu akhwa khir sakta UN headquarters lutura Russian journalist ronkal zongjong tepo no kirvek ania haiwang hian Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan Moscow laka US in hetiang thil ati hi engtika ma kan ngai dam ngai don lawani ati Russia hian US in ngengol taka angen na zongjong te anol saka ti chuan US point a chan let na an pazui veleta hetiang hian khovel ramdang tenen po Russia hi anin changton deuh ranga Russian military te chetvel na huamchin po zauzel hani boka Black Sea tuipui zau takmaya Russian sipai ta chu indona lian zok machon turin anin buat sai mup mai bok ani tichuan khovel hian enge haton zeldon ti hriat ani lawa hetiang borokara hian Sudan ram chunga tual chung in dona rap thak tak mai chu top lei theiloin in ka haina thuthung an siama mase chu chuan omzia anei lawa khopui chunga in dona an chunjam zela Muslim hokut poimo tak mai chu mipui ten zalen taka an man theina turin inrem lailok na an siam lea Sudanese army tele RSF te hian hein remna hian ming anzian han vevea mase chu po chuan omzia anei ta chuang lo boka in dona chu chunjam zel hani ta tho ane heng Sudanese army tele RSF te tual chunga anin dona wang hian khopui chung mun tin maya chiat na ra thak tak mai hathengta internet connection jongjong po ti chiat zo trap ani to boka ama Sudan ram chunga internet service jongjong atanga za panhi vel chau tuna hian man thei ani to ani Sudan tual chung in dona hi Khartoum khopui chunga ana satem wangin khovel ram krang ten he khopuya embassy dale an embassy na thok tu ta din mun chu ahim lo ta hle maya liam tur le nun na chan po anum ta ani haiwang hian US chuan halo pon lok tawngin US Secretary of State Anthony Blinken chuan US sarkar noya na thok tu jongjong ta chu Khartoum khopui chunga tang hian lak chho vek ani don ani ti apuanga
hemin huloka hian President Joe Biden chuan US Embassy na thok tu tele ramdang ten an embassy tanga na thok tu lak chua ani chung hian Sudanese Army tele RSF te hian in ka na antop san ritur ania heng ram sang ten an mi le sale na thok tu te an lak chua hun chunga Sudanese Army mo RSF mo te hian chiat na an thenani chuan na takin chan let ani don ani ti apung jar le ta hemin huwa hian nizam lampanga khan US chuan thu chua an siam danin Sudan capital Khartoum khopuya US embassy na thok tu personal zongjong ta chu an zawain him takin US Army ta chuan an la chok feltani ti an pung jar ta ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan Sarkar hnuaya na thok tu te lak chua felvek ani zon hnuai hian US khole tui Khartoum khopuile Sudan ramchunga homjongjong ta chu tol chungin dona rathak tak awang hian him taka lak chua ani thaidan tur rom manna siamek ani atibok France point nimin tlailam pangatang khan evacuation process si an kalpuitana France Foreign Ministry in thuchua an siamdan chuan diplomatic personnel tele kan khole tui Sudan ramchunga om ta chu thiar chuan na kantran dona rapid evacuation operation hi kalpuitran ani tin an pungjara mase engtiangin nge thiar chuana hi an kalpuiti le khoi hmuna trangin nge ti te puanjar chian ani lo thung ani Sudan Powerful Army tia an soiveve Sudanese Army tele Rapid Support Forces te thunei na in chua Sudan ramchung le khopui mun ranga anin dona wang hian Sudan rampumpuya civil war achua kangti alhau thonom hle towa risk sang tak noya awm mekani antia Sudan twalchung in dona report kanron pek masok joka kan soitong khan tun thleng hian presidential palace chu in chuin Sudanese Army tele RSF te hian bom mangin an beiton ranga hei wang hian presidential palace hi ahim tolawani tin Al Jazeera chuan an report bok ani tin kan soita kang khan khovel ram sang ten an mi poimo te Sudan ramchunga tang hian an la chok meka Netherlands Foreign Minister point Netherlands mi pui zongjong te him takin Sudan ramchunga tanga thiar chua ani thaina tur hian Jordan tanga team local tanen tang dunin kan ram mi le sa ta chu thiar chua na kan thok tan don ani ati ram sang ten an mi pui te Khartoum khopui chunga tanga thiar chua hi tumma sala Khartoum khopui chunga military headquarters chu RSF ta hian lak tuma an baime ka wangin military headquarters omnale abulvel area jaw tak chu civilian tatan himlo tak ani wangin mitam tak chu in chunga antomim veka pona chuangam hani lo wangin foreign ramkrang ta hian an mi le sa thiar chuana konga hian har satna antok mai thayani antibok hetila hian Sky News Arabia in report anpek dan chuan Egyptian Embassy Khartoum khopui chunga na thoktu pakhat chu ka ani thu hanpung jara mase Egypt Ministry of Foreign Affairs hian ka ani thu hanpun jarbak hi chanchin kan buat sailai hian adin mun kimchang takero chu anla pung jarri lo ani hetilai hian Sudanese Army ten anram chunga thunai na anpum mamdulova paithak tuma beitu RSF ta hian report anpek danin nimin Sunday jing lampanga khan French diplomat te embassy tanga roi chua ani thaina tura aircraft manga evacuation kalpui ani laimek khan international community ten min ngen na chu kaini chuan zomin inka na kan chok chuak lowa ma se Sudanese Army ta chuan kan mun pui mun tam taka min baya heng Sudanese Army ta hian poisak an nei lowani ti hei hian hati lana wangin French mi heram chunga tanga lak chua tur zongjong te tan hian ahim lo hlea French nationals jinga in hliam hanum boka heng in hliam ta hi Sudanese Army ten silai an me pu wangani tin Rapid Support Forces hian thu chua an siam bok ani hetiang hi thil thlen dan ani chhotak zela wangin Belgium point an mi le sa te an khole tui heram chunga tanga lak chua na hi an thoktan donani ti an puanga France le Netherlands tanan thokhowin heng ram panhi te tranpuina wang hian kan diplomat te mai baka
kan khwale tui Sudan ram chunga om ta chu him takin kan khroi chhuat thei kan bai se ni anti Al Jazeera chuan mun tam taka evacuation operation hi kalpui me kania khovel ramsang thangte habik takin European countries ramsang thangte chuan an khwale tuite lak chuan na an thoktan me kani anti bok Al Jazeera correspondent Hassan Rajak chuan Sudan ramchung omdurman munatranga report apek danin Khartoum khopui chunga hospital lianbera hian na thoktu te ankal thei tolawa in dona chu helai chevela hian na sataka athlena wangin in dona wanga nunna chan hi zanhi chongjat anam towa tuna chuan zathum an khum to mai thaya liamtur tam tak ta chu hospitala rondalu ania chung ta chu enkol turin hospital hi na thoktu zongjong ta chu an thleng thei tolawani ati Sweden point an khwale tuite him taka Sudan ramchunga tanga thiar chua ani thaina turin Sudan ramchunga sipai zali thonlu turin thutluk na ansiama hei hi approve ani to boka Swedish parliament chuan he thutluk na ansiam nuloka hian Sudan pan hian Swedish armed force ta chu an thok chok ngal niin an report bok hetianga khovel ramsang ten an mi le sate Khartoum khopuya tanga an thiar chua mek lai hian Russian ambassador to Sudan Andriy Chernovol chuan thu chua asiama Russian khwale tuizongjong ta chu Khartoum khopui chunga Russian embassy building a hian thierlu kim ani trap toni atia hei hi andin munima sela in dauna hi anasatema wangle Khartoum airport le achevela hian in dauna anasatema wangin embassy a anmi le sa an khungkhom ta hi van boruka thona manga thiar chua chu thil thei aniang empty riat ani lawani antibok Russian ambassador po hian asoidanin hei hi thil thei ni empty chu kan chiang lawa Russian mi puite kan rama him taka kan thlentir theina turin kongomang ang chu kan dap me kani ati media trend khatten report an pek dan chuan Russia hian Sudanese army te an thoba wangin ramdang ti danang lo takin RSF ten an ven puina hnuaya an khwale tuite lak chuan na thoklowin Khartoum khopoi chung in dauna anasat berna mun le Sudanese army te an chakber na mun an embassy a hian mi puite an thierlu tani tin an pu thung ane Turkish foreign ministry point thu chua an siam danin Sudan ramchunga an mi le sa te thiar chuan na chu darkar somni panni tanga darkar somni pali chungin zofel man an bai sai thu an soya tuna tang hian kan mi le sa Sudan ramchunga om ta chu thiar chuan na kantan me kani antia hetila hian UN Noya International Organization of Migration representative chuan Sudan ramchunga tang hian Sudanese mi puita chu tol chunga sipai chinhi te in dauna hi anasat to ema wangin South Sudan lama mi sangni veljat thonlu ani toni antia heti rual hian ral tlana South Sudan akaldu Khartoum khopui chunga hian mitam tak anuma masa chung ta chu in dauna wangin International Organization of Migration hian lachuak turin kan boipui thei rilawani ati khovel ramsang ten an khwale tuite thiar chua na an thona hi Khartoum khopui chunga tang nilovin Djibouti khopuya tangtein evacuation process hi an kalpuya Japanese thona point an mi le sa te thiar chuak turin nizana khan Djibouti khopui hi an thlengta ni ti an pungjar bok Norway Special Envoy for Sudan and South Sudan chuan both parties Sudanese army tele RSF tenhena hian ngen na kan thena ceasefire agreement pom turin kan ngena hein ka haina thutlung hi an pom lawani chuan khovel ramsang ten an mi le sa an khole tuite Sudan ramchunga tanga thiar chuan na an thome ka hian chenarap thak tak thleng thut thei ania tuna evacuation operation han kalpui dan hi himlo tak ani toni ati UK Prime Minister Rishi Sunak point thu chua asiam danin UK Special Force ta chu Sudan ramchunga tanga official te sarkar hnuaya na thok tu le an chung ko te hroi chuak turin tirlu ania kan pasal tha ta hian kan diplomat tele an chung ko ta hi him takin kan ramchunga an ron thlen ngai ka bai sayani ati UK Prime Minister hian Nizan Khan he thu chua hi asiam chowa chuwang chuan UK hian
an embassy tranga na thok tu tele an chung ko ta hi Sudan ram chunga trangin him takin an phroi chok thaidon em ti chu hriat alaniri talo ane hetianga ramdang ni thiar chuan na an thomek lai hian Sudan mi mitam tak ta chu an ram sipai chinni te indona wang hian an thenom ram hrang hranga an tlan bawa heng Sudanese ral tlan te hi sang kwazat an tling to ni in thren khat chuan an reporta Al Jazeera in report an pek dan chuan sang thumatranga sang rukvel an ni an ren thu an soi ve thung heti lai hian Khartoum khopui chunga indona rap thak tak a thlena wang hian ngong thalo tak mai pakhat aneita Khartoum khopui chunga cover tanin misual torot tak tak mai an khung khom na hmun atangin inmate breakout tan ti mai mitang te tlan chuana run pui chu athleng ta he tanin atanga mitang tlan chuak khi indo an tran phat atanga voin thlenga tanin atanga tlan chuana om chun ani lowa Khartoum khopui chung le a che vela tanin zongjong chu ti chiat ani to wangin mitang tam tak an tlan chuak to Mase Khartoum khopui chunga cover prisoner hi chu misual torot bik tale toltha mangte an khung khom na mun ani wangin uluk takin ven him ania RSF le Sudanese army te po hian helai hmuna hian silai an met pok meulowa mase nimin khan helai hmuna hian boina achuaka tanin veng tu sipai te an boilai takin mitang te hian boina an chok chuaka ti chuan tanin kong khar ti chiain mitang laom tak tak le ro thap tak tak mai ta chu an tlan chuaka kot thlera poilian tham tak tak an khoya silai mu puak ruin azui ngala mase hengkara hian kot thlera dor le an mu rem chana pianga thil han ti chiain han vochia civil mi ten doran siam mun tam takami ta chu nga ngam ani tolowa chung ta chu akong khar ti chiain dor chunga thilom ta chu an swa sam chiam bok ane Al Jazeera chuan nizan lama report an pek dan chuan Khartoum khopui chunga hian mitang pakhatma anom tolowani anti Francin an khole tui lak chuan na an thona chu ama saberatan nizan dar som Harik Madev Khan thona masaber chu Sudan ram chunga tangin tho chhuatir ania he thona hian mi zavel aphura France lampanin han thlok chuaka him taka thleng turangai ani Ireland point nimin Sandaya Khan cabinet meeting ha kauzui ngala Irish sarkar chuan emergency civil assistance team anti chu tir chuakin Sudan tol chung in dauna laom taklaka tranga in thiar film turle an khole tuita chu Ireland na hrekir le vek turin heng emergency civil assistance team tahian Theitop chuin ma an la dona ni ti Al Jazeera chuan an reporta Irish Premier chuan kan chu danin Irish khole tui hi mi za somnga vel Sudan ram chunga hian anom ni in kan hriani ati he chanchin kan bot seilai thleng hian Sudan ram chunga tranga an khole tui la chuak tu ta jinga hian US te France te Netherlands te hi abech khatna thlok chuak to te ania abak ram krang an mi le sa thiar chuak tur ta hi Sudan ram chunga tangin an la thlok chuak rilo ani ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan bot sai thai te nile phot sela kan video lo clear tu kan channel la subscribe lo jong te khan khongaya min subscribe sak thau turin kan ngen le chawa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mezo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia